بله جاری کردن دما خوش ببینرین هجا ما گفت پشتینا برکه د سری ساعت ده مجاری کردن به هفره بن او د وی بشا ساعت خواه برنامه روجف دم امی حفسنگین لروشتات ناوین ین کو د انجام شری پیک خاطی ده گوهرین امی نقاش و گفتگو بکن دبکو شری لروشتات ناوین راوستیابم لی حفسنگین هزیم جنوبت شکل داین آگر بس دنابرام ایران او دولتین یک بوین امریکای ده به تواهیم آلوزیا لسر عردی بداوی نکریم تفگرین لشکریین اسرائیل لحرم و پیواجوان نازک هینا جی حساستر دکه ده همان دمیده بورین انرژی ریم بازرگانی او حفسنگین اولهی جنوبتین شکل داین ما کریس دوام لتنگاوا هرمزی راستی و دوام بکم بشک جبو گوهرین ویا مزنی کل حرم پیکتی و وکه خالک سرکه به جبرویه که هفسنگاه هیزی لروشتات ناوین پشتی شر ده برجوندی که ده هاتیا گوهرتن سیستما گردونی چاوش بو وی سناریو نو خواه آماده دیکم به همو بشن ویوم هفکشی نو ین لروشتات ناوین امی به اوه که برفرهی به میوان خوار نقاش او گفتگو بکن لی او جین پشتی وی ناو بره بله بینرین هجه هرچه قاسی ما گود روژات چل امین آشاری دناو برام اسرائیل ایران و هر وها یا امریکای دم آگر بستک بک خاطبه و راوستی آجیبه لآلیه لبنانه ایرشین هری دجوارین دناوا دمین داویه ده بکتین دیمنین کود لناوا روژه ده یا لبنان تنجویه که نشانده که و با آوه که زندیج جخوا و پنجره که من یا روناهی تیوی با آوه که زندیج بو لبنانه وکری بام کلی بکلی روشا داوی یا لبنان کنها وکه بویا جه خزبا اسرائیل کو ایرشل سر پکتینه و دنجم وان ایرشان دجی هما هرچه قاصدی گوتن آلیگرین حزب الله لبنان دبن آرمانچ لیم داخلین کو جناوا لبنان بخواج جتین دیار دکم ارتشا اسرائیل همو هرسا خویا لشری لإيراني آجربستا لإيراني و جاریم ده سر لبنان را دردخم اف پنجره و ده تواهی بشا برنامه ده وکری به او به آوک زندی اما به هفره جی روشا لپایتخت لبنان بیروتی جنیز و ببینین بشوپینین لی هم وقتی وی اکیم و جاریم جارمه سرکی دوی ساعتی ده جیم به طایبتی پشت شر چل روزان پیک خات هفسنگین لحرمی هم د عالیه آبوری و هم د عالیه لشکری د گوهرنین کو دوان د چیبون و فکرین کو د سری ولاتین روشتات ناوین د درکتیا پیش امی بریا دو میوانین خوین هجان نقاش او گفتگو بکن یک جمیوانین مین هجا حوالی مین روشتموان فهم شکن لبروکسل بمره آماده حوال فهم شفات خوش به و هر وها حوالی مین روشتموان ی دنجیم کو بمره آماده کماس شهبازیم حوالی مین کو جنیز و نازدیکم حوالی ما بشه دمک دریج ده تلویزیون ما رونهی تیوی ده خبات کرد حوال کماس شفتش خوش به دم باش سلاوره جبو تا میوان ته هجا و بینرن رونهی تیوی سلاف او ریس جبو مج جبو و هر دو میوانن هجا حوال فهم هم مشغل حوال کماس می دست بکنیش برکم هم روشا روشلات کردستانی و حوال کماس جبو خوش هم روشلات او هم روشا ایرانی ام دست بکی بزن من کام روش بچه آوایه کماس پرسامنیا دست بکی بلا اف به پشت راگهاندنا آگر بستی او روشا بوی آوایه للبنان کو ایریشن هری دجوار لسر پیکتین لناوا ایرانی روش بچه آوایه جبو وی که چتی گوتن و به طایبتیم لعالیه روشتات کردستانی چه تقاومه؟ بله زنان پشتی چل روز شرن دجواره که لعالیه هیزن آسمانیه امریکا و اسرائیل لجی ایرانی دست بکر و لگور داخلیان وزارت دروی و جنگ امریکایی است تطلع 13,000 آمانجن سربازی و آمانجن بنگین آبوری ایرانی هاتی آرمانج کردن و تبینین پشتی او که ولایت پاکستان و ناوندگیر هاته و پیشنیار بی اگر بسه که روانا ایران جی یعنی بنده بی اگر بسه بو یعنی تمنا دکر بی اگر بسه چه بی اگر بسه قبول کردوانا پشتی وی چل روزه دبینین ایرانی که لوی چل روزه چه سر ایران هاتیه ریبر واتی کشتن فرماندار نهر مزنه سربازی و اداری واتی کشتن بس صدان فرماندار و جنرال ایرانی واتی کشتن بگن سربازی ایران بدی کی نمایه جه پلیس و ضابطه بگیر حیا جه سربازی جه تانک و دبابو و اندرا
همیاتیتونه کرین وی باجروک بچوکی که بوس سارو بو درون و موشکان همیاتیتونه کرین فابریکات چیمندواتیتونه کرین فابریکا اصلا هر چیزی و به میلیارد دلار خسارت گاتی انا ایران تلسه میگه خوبه سرکتی و سر خوب سرکتی زانه لا علیه دیجی دبینیم یعنی پشتوی شرکت چه بویه و انا این گروه هرمز این نگهاوی آرامی که هر کس به دواره و بکوی آرامی چه بیانا این چون گمیا گلی که دشوار زحمت بس اوی که هی انا پشتوی اگر بسه که چه بویه رژیم ایران تایبت مجار سر رجالات کردستانه یعنی این نوچا اگر بس نگاه بو یعنی خلاص بو رژیم ایرانی لبین کنسولخانه خوی ده هولیر و هم حکومت حریم کردستانی هم حکومت عراقی آگادار کریه و تهدید آیا که دبی و پارتی رجالات کردستانی نیل نوخاک عراق و حریم کردستانی ببینه و انا جبو رجالات کردستانی پشتوی اگر بسه یعنی که مترسی که مزن سر رجالات کردستان شکلی انا نزدیک به سیرده گرتین سیاسی دید گرتین سیاسی که سرکیه و آنها و آنها وریشه مرادیه پخشان عزیزیه و چند کسی دین آنها لبن مترسیه حکم اعدام و دار بکرینه دانه یعنی اوجی هیا آنها ایران فعلی که پر مزنه بنچاو کرن دست بکری لحمی باجیه بن ایران تایبه در رجالات کردستان لپارزگاه بلوچستان واندره و ایران آنها توازه پشتوی در به مزنه که خواهریه به هر اوایی که ری بگریده سرهلدان گل ناو خود لرجالات کردستان و لباجر دیه ایرانه لی آنا بگشتی لإيران جي تايبت هني عليقرين رجيم إيراني وانا جي معترضن وناخوزن بي هبيبيني كي كان خلال روشا بينشم لإسلام آباد يعني چند روشي قري لإسلام آباد چه ببي يعني وانا جي ناخوزن بي چه هني جاد هي محمد جاد باقر قالبا فاين يعني ناوزرد كان ودبزن تنابي في جانستاني كي بكي وراستی که ایران چون ایران جبوی جوینه امضا کردن تسلیمونه که ایران زانه یعنی روش وقت گلی که دجواره و نکاره دوام بکن لی اوی که هی امریکا امانجا خوب پیکانی ایرانی که ضعیف و لواز پاس که پیکانی و اسرائیل بیتا هسته که یعنی بلند امانجا خوب پیکانی لی هنی که داخوازی و استراتژی امریکا و ایران اسرائیل گلی که باشقه و باوری من اسرائیل نکه وی ارمانجا سرکافو بله هوال فهم اس في جاري هم وصل جتاب برزك من هذا نوا تشل روجين در باز بويدا يعني بيجا بيدري ده ولاتين الروشتات نافين راست باندورا كي سركه يا كود دي ايريشان ده لسر بوي هنا نها بشتكو اف اجر بس هاتا راغاندن برسن سركه كود در ديكن هولي جلو هفسنجين لروشتات نافين يعني لسر عردي دوان ده گوهرتن چه بياننا Yani birasti beri ku beri bikar bersiva pirsate bide dve brengekî li agirbestê binêrî yani agirbest bi qenaeta min her du alî jî İran jî Amerîka jî bi rengekî xwestin navberekî bidin yani eger tu beyanên di agirbestê de em lê binerin tu tiştekî ku li hev kiribin tune lê ji alîkî ve hem İngiltere, Britanya ve hem de Avrupa zextekî li ser Amerîka danî û rengekî Trump jî ji ber rewşa aboriya cîhanê bi taybet ji ber rewşa neftê buhabûna neftê ew jî kontrola Hürmüzê jî netkarî bû bigire bi awayekî bejayî jî netkarî bû li kontrolekî pêk bîne çünkü amedekariya wê yekê jî dîtim ku wê berdelekî pir giran bidin wê rewşa wan zortir bi ji ber wê yekê agirbestekî bi navbervaniya Pakistanê ve pêkanîn lê hê jî ser esas tiştekî li hev nehatine yani tiştên ku İran dibe ji awayekî fermîn û tiştên ku ji alî Amerîkayê ve tên gotin yek tiştekî ku hevdû digire tune ye lê divir de tabî rehetî bi rengekî digîjî ew welatên ku li rojhilata navîn hûn bahs dikin ji xeynî Kurdistanê Kurdistanê divê em taybet şirove bikin bi rastî çünkü rewşa Kurdistanê tiştekî diye rewşa başûrê Kurdistanê jî rojhilatê Kurdistanê jî tiştekî diye fakat welatên din jî ji ber mûşekên İranê ew jî bandorekî mezin dîtin û ji layê aborî ve tesîrekî pir mezin ser wan jî çêbû ew jî ji vê agirbestê yani bi rengekî ew jî
dixwastin agirbest pêk were. Fakat ew agirbest hêjî terçiqas navbera 10 roja de divê encamekî bigirin wisa li hev kirine. Fakat diyar e ve encamekî negirin. Çünkü destpêkê de jî Evet. alozî navbera wan de derket çiye? Serî de Pakistan eşkere kiribû ku ev agirbest İsrailê jî û Lubnanê jî Filistinê jî dixin nav xwe. Lê pişt re İsrail êrişê xwe li ser Lubnanê domand nedara westandin. Ev wek nakokiyekî derket hole. Dura Wezîrê Derveyê Welata Amerîka di vî warî de beyanekî da got ku tiştê kuşa nehatiye xeberdan. Ji layê Îranê ve bertek ji bo İsrailê hate nîşandayîn heta gotin ku em dikarin bersîv jî bidin. Yani hêt serî de jî li hevkirinekî çênebû. Fakat ji alî Kurdistanê ve gavkadin hevalêmeyê hêja jî got tehdidekî pir mezin ya Îranê heye. Belê divê agirbestê de her du alî jî xwe serkeftî nîşan didin. İran jî Amerîka jî di raya giştî de dibêjin ku em serkeftî ne. Tiştekî diyar e tiştê ku Trump dixwest çê bike pêk nehat ew maweyekî Kurd de teslîmbûna Îranê girtibû ber çavê xwe. Lê feqet vê tişta pêk nehat piştîka ew tişt pêk nehat İran xwe zêdetir serkeftî de hesibîne û vê serkeftîbûnê ve jî êrişê xwe ser bi Başûrê Kurdistanê didomîne ser hizbên Rojhilatên Kurdistanê. Ev tiştekî gelek mühim e. Yani bi rastî beriv dikare polîtikayê Kurda jî divê heyamê de binirxîne ew polîtikaya rast ajotin heta niha çünkü diyar bû encamekî bi vî rengî derkeve li hember vê yekê jî dîsa İran tehdidên tund ser wan dimeşîne. Ev tehdîda jî eger siber roj li hevkirinekî esasî çê bi navbera Amerîka û Îranê de ku zor e ez wî jî bêjim texmîn nakim ku tiştekî wisa çê be lê feqet bi vî warî de dibe ku êrişekî mezin ser bi Başûrê Kurdistanê jî bînin ku heta niha jî anîn gelek caran êriş bi ser Hewlerê de jî anîn ser Süleymaniyê ve jî anîn ser gelek barekeyên Rojhilatên Kurdistanê ser malên sivîla heta gelek deveran pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê dan îca vê rehetiyê ve dikare siber roj êrişê xwe zêdetir jî bike şerê xwe heta dikare li hember Başûrê Kurdistanê jî pêk bîne. Ev xeterekî mezin e divê viya jî were dîtin. Gava tiştê wisa biqewime jî dibe ku tiştên hate ser Rojavayê Kurdistanê li wir jî heman rengî çê bibe. Çünkü zilhêz her daim tenê berjewendiyê xwe difikirin û di wir de jî gava berjewendiyê wan gel Kurda tune be di vî warî de dikarin Kurda jî qurbanî bikin. Yani ev jî xeterekî mezin e ku bi rastî Kurd divê di vî warî de tedbîrê xwe bigirin û her wiha divê di vî warî de ji bo ku zerarê herî kêm bibînin yan jî karibin ji rewşa heyî derfetan bibînin rê û rêbazên nû bi taybet di warê yekitî de pengavên nû bidin destpêkirin ev gerek girîng e. Komaz niha di nava gotinên xwe de ji te derbas kir û heval fehîm bijinekê qalawiyekê kir. Te got piştî hema agirbest hat ragandin carekê din ev rejima Komara İslamî bala xwe da li ser Kurdan. Bi taybetiyan bijin Kurdê Rojhilatê Kurdistanê û vê cerê ne tenê li Rojhilatê Kurdistanê yên li derveyê snûrê Îranê û Rojhilatê Kurdistanê heta gef li wan jî xwariye. Yek ji gotinên rêveberên Îranê yên di destpêka damezrandinê de jî her tim tê gotin dibêje şer ji bo xwe heke nîmetekê dibînin. Gelo ji ev şerê ku pêk hatî wê carekê din ev rejima Komara İslamiya Îranê zex weke jere fersendek li were ku zexta li ser civaka Îranê û Rojhilatê Kurdistanê hîn dijwartir bike? Belê ew rastî em li serdema şerê Îran û Iraqê bû derfetekî pir mezin bi Komara İslamî ke bikar wê yanî wî şerê bika hüccetekî pir mezin ji bo tesfiyekirina wî narazî wan kesên ki islahxwaz ve wan kesî ke narazî bûne we ve de hezar kes insan xist bin çav kir bi hezaran kes edam kir ana jî em bi hezaran kes hîn tir bi wana nexiyaye. Nawa Goristana Xaweranê Îranê ji ber wê
رژیم ایران و تایبەت وان رژیم دیکتاتور و توتالیتر تایبە ینی هەفتم شەر ji بۆ خۆ نعمەتێ دەبینێن و وڵاتەوە دێوانە بە کریزا ژیان دەکەن ینی حیات شەر دەوام بکە وانە بکەن ئەم لە خۆ زێدەتر بکەنەوە ڕاستی ینی ئەمە توانێت سەر ئانا وی گوتنە ڕێبەرە بۆ هاتیە ئەنجام ڕاستی ینی چاکێکەوی مرۆڤ قال دەکرد کە دنیای سەرمایەداری و دنیای هێگەمۆن ینی بسیقە وانە تنێ باوەری وانە تنێ وانە ji بۆ گەلان شەر ناکەن وانە ji بۆ بەرژەوەندی خۆ شەر بکەن هەر کەس خەنێکە خۆ بەوی گوتنێ دەکوت گوتە ینی و ئانە دەبینین ینی پشتی چل ڕۆژ هەر کەس بەندێ بوو ترام بێ تهران تصفیه بکسان که و فرش سور آماده بکن و اپوزیسیون ایرانی هرن سر دستلاته که چشتگی او سرطنه راستی یعنی اوی که هی امریکا هنه کتایبت ملی خواه هی و خواسته مجال خود صافی که لیل نسر روشالات کردستانه یعنی بابت گلی که دجوانه چون راستی که هی انا گلا کرد حل دسپیک هاتنا سرکار رژیم ایرانی تجاره الینی با رژیم ایرانی ندانه هرتم لچپر شب بونه لجی ایرانی شب کرنه اعدام هبوه یعنی وی چاقیجی که امریکا و ایران لسر ماسوات دانوستاندنه بونه به هم راجعن کنه گلی کل ریبرین گلی کرد ما مثلا سکردین سیاسی ما لأوتریش لألمانیا دهاتن قد کردین گریلای ما شروان ما لچیان کردستان دهاتن شهید کردن جبت و گلی کرد ازمون وی 45 سال هیجم رژیمی و باز دانوی رژیمی چه رژیمی که هو با آنا جی هر دسپیک شردی همین چه آوانن سر روشالات کردستان بگید و گلی کل روشالات کردستان چه سیاسی دیگی بناسینه لی اوی راستیه همین دنیا زانن و من چند جاری دیجی در برنامه جوا گفت یعنی تو ولاتی که و چه رژیمی که به هیرشن آسمانی ناتی رو خاطر دبی هیرشی که به جایی هبه و هیرش به جایی ته دبی بروی رادیو تلویزیون بگیری کوشکا کمالی بگیری حیا بکاری د صلاتت تنبکلی اوی راستیه و نبون اپوزیسیونی که قرط لایران اپوزیسیونی که سرتاسری یعنی او پروبلم مازن چیکل گوگل و انا جیبو گلن ایرانی هات کرانی کرین وان کسن وکو کرشای بری وان کسا که خود کرن اپوزیسیون و دکتن از ام هر درکت که وانا بس چا بزن چتیک سر عادت نه براسی بس وانا سر دنیای مدرسه تر نجواکی خود دادم کرانی کرین راسی که انا های بروجلات کردستان و تایبت احزاب روجلات کردستان فاکتوری که یعنی پرانی احزاب یک فاکتور سرکی جبیر کردن ترکیه یعنی هر تم حرکت آزادی تایبت پجاک بھی ہوشیاری بھی میں تفصیل دادا با پارٹیاں دیکھے ولاتی کے بناو ترکیه نایده ترکیه 40 روز محاولت کرد همین اوایل تا پاکستان به هر کوaliسیون چیت کن به هر پیمانی چیت کن که نیدن رژیم ایران بروخه ترکیه و پاکستان لحظ کرنے کیوانه قریجه پاکستان جبو ملت می بلوچستان ترکیه جبو ایگو کد روجلاته ترکیه ملت یعنی دولت ترکیه به سالات بیده ام جبو باشور کردستان یک جار شاشی که هیچ دستکفتی که و تجاری نه جبو راستی انا او که هی روجلات کردستان مترسی کی پر مزن هی راستی انا این اینترنت چه نبوی راستی یعنی واسه من نزانین لهده چه در باز دبی انا وانا تهمتی که چه کنه وانا جاسوس بونه اسرائیل و امریکا یعنی انا هر کسی بگن راح کارن حکم اعدام اسر بدن چه کرن جوی مترسی کی پر مزن چه بوی و باوری ما انا میش روشه يمكن حزب الرجالات الكردستاني هين فرصتو جرانتر دبي دبي وانا بكون ناو تفقري يا دبي بتشن شرن شقداريه بكن جم رجيمي يانا او بروجيكي هي برز رجالان بروجيكي حاصل كليه لوي بروجي بكن ميناك جبو حاصل هذه تشتكتني جم حكومه ناوندي بكن نقاش قدو شي دبي كباور رجيمي ايران زحمته بيك يقبل لي اويك هي براسي ري بقد جبو كردا قالك زحمت ويانا بباوري رجالات الكردستاني بن كما بروجيكي هي بله هوال فهمناها ما قدنا انجام ده شركه چل روجي لروشتات ناوین پیک هات لگوری و به طیبتی لروشتات ناوین د شرکو پیک هاتی ده استراتژی هری سرکه کو قزنج کردا قزنج کرن او خو جوی شرکاری به زیان هر کی بده خلاص کرن کی بون یعنی قزنج کری وی شرکی بون ونداکری وی شرکی بون Yani ji bo bersiva vê yekê hêzviye biratî ji ew xeterên ku gavkadin hevalê me jî behs kir û min jî behs kir pêş holê ranebûye û her wiha rewşa rejîma Îranê jî em zanin yanî divê em bîr nekin dûmayîka sala çûn de li Îranê serî hildanekî çêbû ta êsta tê gotin ku herî kêm 30,000 însan li Îranê hatine qetilkirin ji Kurda ji Ezeriya ji Farsa ji Belûciya ji gelek qewmên Îranê. Lê divî şerî çil rojî de jî em dibînin ku bi gor beyanê em fermî 3,000 însan jiyana xwe ji dest danî yanî bi 10,000
bombe hatını avetin ser bir İran'e ve deli 3000 insan hatta navad bejin jiyana hoş destane. Eviyacı ben nişan dedi ki İran, rejima İran'e brastici çıkaz hünkâre çıkaz barbare. Ev yeka xateriye ki mezine fakat ali siyasete ve tüm emlebilerin beguman stratejiya kurda careki din rastiya xu bime nişanda. Yani evji çi bu despekede Trump ji de gelek ali usal bende bunku Amerika çem bombe bave, İsrail çem bombe bave ve gelen İran rabin serpiyane u her va ve Kürtçi da kevin qada u taybet parti u siyasetin kurda rexstin kurda pek ver İran'ın seri yıldan ki mezin bidin despekirin le ev bazara ser kağızı bu yani evya despek edici diyar bu çünkü İran velateki 8 milyoniye dvi velatı da hem bejin sedi dozde İran'e kurdun o Kürt jinlik karın hemu İran'e pek ve halas bakın yani rastiye kusa jitüne le ardeci tişte kusa tüne her çıkaslı İran'e bidinci le ahir rejim serpiyabur rejimeki ideolojik bu ev kas serkirde vanji haten kuştun le disaji ev kalıba ideolojik renet dako embejin gel bikarbe brasti rab serpiya evya tespiteki kurt bu jber ve ekeji kurtusa lezu bez bigor embejin daxaza Amerika ve anji İsrail'e tevne gel yani bende çibun kurt bava ekil bende bunku muhalefeta İran'ı bir gişti rabın jadve navberedi muhalefetin sakta derketin oraya yani evi brasti karbın ku İran'ı breve bibin قاسي مسقالي الزراء بيجن هيزا وانجي تنبو بيج علي أمريكا وإسرائيل وهم ولاتن دنفا هاتن مزنكرين بحثا من بحثا كوري شاعة أو دركت ولي علي دنجي هم دي مخالفت دنlerin عذري برنجة كي مشيان عذري her çıkasın rekstin gel partiyin Roşlat-ı Kurdistan'ı hev ditilan PK'nın hatta hev bendici navbera xudu çekirin le girseyemezin ya Azeriyan diyar bu politikayı kitin ajotun hinek yuvanla Ali rejimi ban jber berjendi xu hinek Ali dinci her vaha gerek yuvan şia bun jber ku şia bunci devji rejimi bernedem le hinek politikayın devleta Türk ve meşyan evanacı ben nişan dede ku Kürt siyaseteki rast politikayı rast embejin stratejiyi rast ajotun le fakat hemu devletin serbi İran'ı ve hesap dikirin bu devleta İran'ı buxuji ev politikayın xuyi krej meşyan yani ve krej ya mirav dikari başkere beji yani siyaseta Amerika'yı deji hır avayki zelal hatlitin yani Trump her roş tişteki digot ku ahirin beri ku agirbest ilan bikin tişteki din got metçek şan diye hin aliyin kurda u evji belav nekirin dura vi serras kir nave kurda ne da gometçek şan diye hin komen İran'ı fakat liberdeci diğer bu plantaziye kivan bu yani eğer siberoj ev İran lehev bikin dikarin jberveye ke peşi li İran eji vekin ve bejinci valla Kürt megudar nekirin jboveji nekhamameye eğer ev megudar nekirin İran jilvan dedin pirskrek ametüne yani dibir de hem diçin ten disa digijin gelin İran'ı hemu komenli İran edijin hemu gelinli İran edijin dibe pek ve stratejiye ki esasıyla hember ve rejima hünkar çevkin yani gele İran'ı her çukaslı çapemeniya İran'ı yancil nava İran'ı eftişte bağvay ki serkefti bete nivisandınci yancı bete şurovekirinci akıram zanın ku İran brastici derbeki mezin khariye derbeki mezin khariye o ev rejima beri şerdine lavad buye fakat gel eğer birengeki birextinin khube yek nebin o peşerojede jibor xandına ve rejima xinxar be hevret tev ne gelin pirskrek her diçi ve mezintir bibi yani eğer rejima İran'ı erişe ki binin sergelin İran'ı her vaha ser
gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê jî em dizanin ku serkeftin ji Îranê li Tirê serkeftin ji vê rejîma xwînxwar ve Tirê li feqet li hember vê yekê jî divê hemû opozisyonên Îranê pêk ve tev bigerin. Ev opozisyonên rastî neyên sexte bi rastî jî eger em lê binerin opozisyon heye lê feqet pirsgirêka herî mezin ev opozisyon li nava Îranê çi ji alayê Kurda ve çi ji alî gelên din ve birêxistinkirinên problema herî mezin jî ev e divê ev problem jî ji alî rêxistinan ve ji alî partiyan ve were çareserkirin ev jî pirsgirêkekî mezin li ber Kurdayê jî li ber gelên din yên Îranê jî. Heval komasniha we jî di nava gotinên xwe de hinekî qelawiyekê kir ku niha agîrbesek hatiye ragandin. Ev agîrbeste navbere nîqaş li ser vê yekê tên kirin lê halê hazir di rewşa heyde bi taybetî ji ew civîna ku li İslamabadê li paytexta Pakistanê pêk were li gorî we eger ku rewş bi vê awayî bimêne vê carê li rojhilata navîn wê hevsengekê bi çi awayî bide avakirin. Eger ku ev rejîma Komara İslamiya Îranê neyê guhertin wê demê di rojhilata navîn de kesî ku jinha pê de bikar be Îranê rawastîne wê kî derbikeve? بله انا فازم پس ایبری که نمیوانم که کی فیده سرکی دوی چرای که سرکتی سرکی که به باوری ما سرکتی سرکی دوی شرط چین بوده یعنی راستی یعنی او امان جو خو پیکانی و چین کاری باوایی که یعنی که دستکفت وی عبودی و هنیک برجوانی خو پیک بینه لی انا هر کس قال بی رکفنیت کا بی آگر بستیت کا راستی که او هیا أنا 10 بند شكلنا 10 صال شكلنا جبيرينك أويك مليان إيران قال بيدا بديتك قال لك باشقي بيدا بديك يالات أمريكا قال بيشتكا هنيك شتين باشقي إيران تكيس قاعدة بين لبنان وحزب الله جي كميناوي بندي ولا بو أمريكا تشتكي وساعتين يعني طيبات إيران قال كهين في تردنا نوكليري جيبوما هي لنا مليان أمريكا دي على ديت نامينه أبتنه و أو راسيك أويك هي أنا چارده یعنی او 14 روز وی اگر بسه کاری یعنی به دو علیه بنرین گلو امر بیدیتی دو جار امریکا صد ماسا دانستانه گرزن مزن لی ایران خستی یعنی ایران جی ازمانی که وحی تجربه که ویچته هی وزانه و علیه دی جی راستی انا امریکا جی چند روز شر کرد تو ولاتی که اروپی تبلیغی شرعی نبو یعنی نهات ناوی شرعی کن حیا ولات خلیجی که به $1 ملیار پریوان هی بس و کمکار عربی جی بس لسر 4 پلت کاغذ داخوانی کی دانش داخوانی کی نگله کی تند و داخوانی کی بهتر وسا دغوت به ایران کری خلی لمن نخینه یعنی شتیگی به اساسه بو اوی که انا هی راستی ایران مدرسه که حتی 40 سال تهدید دکر گرد تفال که گروا هرمز دگرم وی تهدید خو پیک و باندور کی پر مزن دی لاسایش عبوری دنیا کری گلو ولاتن اروپی یعنی هوسا ساده دیران ایران bir mücadele derbaz ka و تموی تهدیده بمینه و باوری موسا نامینه و ایران و گروا هرمز بن دست ایران ابد نامینه انسیاتیو و چون انا ولاتن اروپی یعنی ولاتن روجایی و ولاتن دنیا زانن که ایران جاری کی تهدید کردی و تهدید خو پیکانی انا ایرو اسفا پازاران قال دکر که به شکل ریضا گروا هرمز اتیا من رش کردن یعنی هر کی جه تایبه تهدید کردی جواب گمیا که بس لبی نقطه کارن در باز او داخل یعنی اصلا تصمیمی مزن چه کردی جواب ابودین دنیا انا ایران فوزیه و موشک و 4000 کیلومتر یعنی همی ناوندن اروپی خیال لندن جت کارن که امان جو ولات اروپی بازانن یعنی وی روشی انا دسپیک چکرن ایران پیش چند سال امبارگو شر 2000 روزه چکرن انا شر 40 روزه چکرن و کسی نوی شر قناق کی دی و حیا یعنی چوا وکوب صدام حسین چکرن لا یک دو قناق او ضعیف کردن حیات در بمزل یخصن انا جوی مجاله کتیبی هولی و اوی که انا وکو تمثیل د صلاه ایران دکا که محمد جواد بقالی بافی انا دکا و دبیجن مشتبه خامنه‌ای که دنگ وتنه نه دنگ وهي نه رنگ وهي بس حیانا دو جا داخوانی دا اوی سر پل کاغذه که اوی که هی اصفار پاسداران وکو مافیایی که انا وکو چار بجی وکو دربه که عسکری چک کنه یعنی وکو کودتایی که تخوانی کرن و دولت پزشکیان که وکو سر و کمارت شکلی راست یعنی تو انسیاتیف کیوانات تنه پشتی وی لچن روز فقط یک جار اوجی لمسمحی که لمجی که اوجنی لناو اینه که جبینه که اوشی شکلی چک کنه اوی که انا هی راستی کاربردستن ایرانی گلی که بلا بلا نه تبدیل حیا آنها جی نکردن
بين سر شاشات تلفزيونيه تكون بيوندي انا بعرف كما يعني او كسر اساسي سركه يعني علي خمني وخلك المزمن دور علي خمني حنياتنا تنكرن انا قالباف چند کسی که دیمانه که نه تمثیل بی سیستمت کن راس انا دستلات ایران دستلاتی که ایدئولوژیکه نزدیک به لگورانه که زانیانی که 2500 نخبه سیاسی خو حاصل کریه حتی ما یه جو اداره کرد جز سیستم ایدئولوژیک و مرنا کسی که گله که زحمت به هرفاندن لی او که هي ضعیفویه یعنی اون چتکی و نمای راسی او حشد شعبیه که لسال 2006 انا بمليار دولار هزینه جوانات که نکاری یعنی کاری که بو ایران بکا بس انا چایه ایران هزوی بجاهیشی گره که ضعیفو یعنی هزن فاطمیون او هزن زینب که للشام يبون لحلب يبون لحما يبون وقد اللي شاب كنا بصالة انا وانا هاني انا حش شعبي لباجر مريوان لروجلات كردستان انا اذن هش شعبي جيدين هنا وتانكو فانزير في استربازي يعني يمشي ما ترسيق احتمال اگر بی اگر بس دوام بکن ندوره که جایی که دی ایران کمال اسلامی ارچه که بجاهی پارتی روجلات کردستان دست به پشتوبه دوی آن هم دبینید بنده بین ولی اگر بس که گله که لرزو که یعنی تنکاری یعنی بیش اگر بس ماینده ده نه یقینی اگر بس که ماینده به چون اوی که هی تو آلمانچی که آن نه دیدن و کمال اسلامی این مترسیه جبولات دنیا بله هوال فهمتویه که چه دبینی به تایبەتی لگوری تا اف هفدیتنا قوه لی اسلام آباد پیک وره و تشتکی در بکه و آنگوان بجن اف تنه پیوستی آلیان یا بچن روژان یا نافبری هبو و جبوه کشی بناو آگربستی نافبر خواستاندن جبر کو اگر کو پرسین بوی هوال فهم ببوره پرسین بوی آوائی درد کهون اگر کو اف رژیم کمارا اسلامی بمینه و جاری پرستیجا دولت نیبون آمریکا و اسرائیل یا لروشتات ناوین نامینه اجبو ویه که اگر کو اف رژیم بچه به چابه اگر کو بمینه به چابه Yani diğer eve eciva kevali komandı fikrim yani evvel bu mave ki Kürt brengeki çünkü Amerika jboyu navbere ki peist bu. Ev siyaset al gel astengen Avrupa ejiya her va ev siyasetin ku Çin de paşları de ajot Rusya ji begumandına vikaride bu. Ev ji brengeki pişkiriye İran ekirin Amerika jberveye ki navbere ki xwest ve pişti ve saateci kanaatam ne vaku hatta Amerika careki din hevalbende ku qaim bikil gelwan karibe lehember İran'ı bir şekilde gidin bu havayı ki xurttur tevgereki din bir de spekirin yani en bahsa Irak etkin le dema Irak'ı hemu velat pek ve bun yani dici rejima Saddam hemu pek ve tevgeriyan u koalisyoneki navnetevi çekiri bun. Ve evcar jiber taybetmendiyen Trump prani diyarek çünkü Trump hemu arayan tehdit kir jiber veye ki koalisyoneki navnetevi çeyne bu. Fakat ev acziya ku dici İran'ı ali gerek devletan ve yani hem her çıkas Avrupa pişkiriye İran'ı ne kiribci ji hebunu husiyetin İran'ı evci acılın çünkü berjevendiye wan jali abori beji teknüç yani evci dixwazin rejime ki yanjı revebriye ki renge ki din ku karibe diğer Avrupa'yı baştır bibe dixwazin hebeli İran'ı le fakat divir de teraseri xo embejin ev erişin be havayı veci İran tek naçe jbo ekeci peyüsti bir rextinin gelin İran'e yani divi varideci şu plani vantune bu yani despekede teraseri xo rengeki baveri bu kurda anin le stratejiya kurda divi varide peşil wan ve nekir yani çünkü kurd despekede havayı ki eşkere gotinku em nabin leşkere kesi. Hem bu yani ki azat ya peşeroja İran'ı demokrasi Kürdistan'ı azadi dixebtin o jboye ki em gavdavejin. Leşkeriya hin aliyan tu xalasiya gelan tu neye ve tişta eşkere gotun. Bu evci tabi xwastin derfete istifade bikin jboye ki gelek hevdiytinan pek anin ama jivir pe ve eğer carekidin erişen serbe İran'e ve dest pe bike
و رنگکی شرج نو به گرم ببه دیاره و استراتژیک نوچه به اگر اف استراتژی بکنه و ایجا شر نافبر اوروپا و امریکای ده پکوره یعنی شخو işaret ve ekeci hene Trump avay ki eşkere ve kşandına bahsa NATO'ydu ki onu hacı bahs ki ku hemul eşkereyin kuyu Avrupa'yı ve bükçine ve bana tehdidin hember velaten Avrupa çıma ve tehdidat ki çünkü Trump sadece ku min lehember İran'ı o her val paşlarıcı lehember Rusya uçili tene işte birenge ki eğer Trump jveye ki zarar bibine hatta ku ev destlatları ve zarar bir de Avrupa'ya jî. Cihali abori vejî, cihali leşkeri vejî. Dikari siberoj ser bu Ukrayna'ya jî hin politikayın dım bixir rojeve. Hatta dikari ser Suriye jî hin aloziyên nû derxi. Yani bir rengeki ev şer ve bidome fakat veki ev şeri çıl roji ve bidome yani bir şekilde dım bidome ve nizanın ve fakat ev siyaseta berjön di perez ya hezin navdetevi jinha peveci ve raneveste. Bu velatin roştata navinci mekhabın düvi varide tane listikin yani hemu velatin araban hatta nuha yek tiştek nekirne tane Trump çıgotiye gor berjöndiğin Trump mecbur bana evci gel ve ki ber peş ve çüne yancı gava vetire cihayni tut şekilde nekirne fakat bini veci bir rengeki çüne danistandın ekol gel İran'cı kirine varajı aşkereyi iroz edetir deditin ve varajı bir nekir. بله کوماس نها د پولیتیکای امریکا به وی اوی هده بازرگانی باندوره که سرکه ل سیاست ولات دکم و به تایبت دروشا گرتنا تنگاوا هرمزی او بهابونا نرخ پترول ده یعنی زخته که زیاده لسر ریبریا دونالد ترامپ دابو آوا کرن د روشا بیده د پاشروش ده جنها پی و اگر که وکیوال فهم جو گوتی اف راوندک یا شربه چل روزن دست بکر وکی راونده که حساب بکن جنها او پیوجه اگر کو ایرشه که به آوای دوام بکه جالیه آمریکا و اسرائیل و انجام که جداوره در بکه و حالی بنا انا ویچ روزه یعنی بو گفتم قناق هینی که حتی گوارتن ویشه به 2000 روزه امریکا و اسرائیل یعنی که تایبت بیسه بنگاه نوکلری ایرانی لیخستن هنه گوالگاه سربازی و هنه که بدپرسنی سربازی ایرانی تو نکرین ده قناقه دوا هرش فرمزنتر بو برفرتر بو یعنی تکانم بیجم ایران خصن عالیه و کچا بیجی او افلیچ کرن فلچ کرن و انا قالوا يعني ام خادمين يعني بشتي بي 4 روزه نگن انجام که شر دست بکر کتین اگر شرکه به شر بجاهیده به یعنی دی اوانجی که اربانجی که آسمانی تنه ده یعنی شر بجاهیده به و امریکا دی دبه کواليسيوني کی چپ کنه کاری به تنه ویچ وی امانج خوب پیک بینی انا وی مجال گروا هرمز انا یعنی قالوا حمی پروبلم ایرانه او گروا هرمز به باوری امریکا خوازی وی مجال گروا هرمز هنی کی مزن بداخ بیان کردن له پر حجت هيك جبو اللي خصني على دان ايران اللي بالاساس امريكا پروژه و فاندن ایران تنه راست یعنی دسپین دیوزابو لی اسرائیل باشه و اسرائیل خواهد ایران سر عده نمینه چون هبون اسرائیل ایران رژیم کمار اسلامی جبو اسرائیل مترسیه و قوا ایدئولوژیا کمار اسلامی و مهدویت که قال لك وقت محور مقاومتی که حیا باتور لبنان دچ و انا جي كون سر اكران وهي هرشت للبنان همي محصول ايران 45 ساله همي ثروت وسامان وقوت حق رجلات هات حق ايران بكشتي همي كرخ جوان بروكسي خويا حزب الله وحماس وان قول للسوريا وان درا بمليون دولار فردا جبوه بشار اسد سر عدي ببيني همي وانا ايران محاولتك وانا جي ايران بربت تنبونه هين ثمن لبنان يدخل يعني ولاتي كأنا بدبت نبوني كريبر قرقة ويا دبجنا يكيك لوي أساس ما شن طيبت منية دولتنا تو أوه ووي حاكمية دولته وي سلطة أوه أنا دبجي وي عندما وكل لبنان جواب صحة خود بيني وقربانا وين شد بيني إن شرط في خود كذا أو كهي أنا دواء شرط سبيبكا كسين يعني مجال صنامينه وباوري معنا ملة إيران جي قالني إيران جي درس كي فرما سنجتنا وباوري مدبي
وان نتوين ايران وك بلوش وك عرب وك تركمان دبي درفتي دبي كل يعني فيدب كد راسي بقعد من بهبره كواليسيوني كيف شيف كان بكرد بعرب ببلوش بحميكه بقعد من راسي بيد صلاته تنبكن بباوري ما سردار وكو قلتنيكي قلن ايراني مجبور ناچار بقرن سر كوكا شورش الجنجان ازادي ام جبينك عند شورش الجنجان ازادي حمی ایران حمی بود گرپانا شرو سر هودان جی ایرانی بباوری من رمز سرکتن وی شورش جنجیان آزادی اتکاره بدگاه رژیم ایرانی تنبکه چون دسالات دیکتاتور دسالات وکو چاوش وکو داعش اشیاء ترسوانای مزن لسربی شورشین جباکیه شورشی که وسا بدگاه هواهیه جبل دبی خلق بزار بن راسي وكو قال حتى السيمين ديكرين نا امريكا نا ايراني قلن ايراني حمي راسي نا علي قلي ايراني نا علي قلي بندي روخانا رجيم ايراني بنو راسي وانا اتكلم راسي يعني او دفتك كيف مثلا تعبت ببارتي ما روشلات كردستان جي راسي دفت قال لك حساسه ما ترسي هي لسر روشلات كردستان وبباوري ما انا ما فارسنا رواد ما فيكي سركه بجو احزاب روشلات كردستان چون قدم بن مترسي كومال كوجيدنا بن مترسي اعدامنا يعني ام دي نابيزين هرجا كومار اسلامي كردي كي دار بكام بس بداخليانيك وبكامبين انا بباوري ما دي دبي بما فارسنا روا بي براكتيز كرين كومار اسلامي دي نكا بوصا راحت يعني تستخف بقبل اللوامات قد جماعة قرطة مكة بجوي بفروسا اعدام خوهين زيادة بله هوال فهم شو قدم ما جدي بر بداویه و چم یعنی پرسا که از جدا بکم او پرسا داویه جه هوال کماز بکم پرسا تا از دخوازم دوی چارچوی دبن ها دنوا روجه ده جه گلک پیام او داخلی جنوا ولاتن یکتیا اوروپای درکتن کو دخوازن لگل رژیم کمرا اسلامی دانوستاندن بکه حتی بریا چند کلیان بو آلمانیا جی اف یک گوت ایتالیا اف یک آن زمان فرانسا جخوا دنوا هولدانان وی کده اف هولدانین جبو خوانسکرنا رژیم کمرا اسلامی او پیکالینا دانوستاندنان دوی بچای ورا دیتن ورا شروع وکرن کو دو وقت که کو امریکا او قاسیش ولاتن اوروپای بهرسه يعني ولاتن أوروبا يجيبوا برجاندية خصوصيات تتكد يعني أبيا جمج ve بقالك تجربة عنجي أمزانا براستي هم PKK'nın Türkiye Gorberjandiye خود تفجريان Rojavay Kürdistan'ı Suriye Jboberjandiye خود تفجريان onu hacı İran eveci Jboberjandiye خود tevdigerin yani çünkü zırara her inmezin Avrupa Ali Abori ve Jivan PKK'nın dibinin çünkü Avrupa petrolayı türe Avrupa hemu هي خو نفت خو مجبور جوان درا بگیره یعنی روسیای بگیره یعنی روشلاتا نابین بگیره و دوی والیدجی شرن هم روسیا و اوکراینای و هر وها شرن روشلاتا نابین ده قومه استنگی کی مزنج بوان چیدکو evci dibe püskireki ki mezunj boğan her va şer kulun stata nabin çıkan dedet ve koçberici Avrupa'yı dıkıl dengasiye ki mezunj bu ve ekeci gerek planan çedkin deku dolaban çedkin yani mesela plan ekimezin ya Avrupa'ya gotun gel Türkiye eğer şereki mezun İran'ı bir kavme jboku koçberin İran'ın neyin Türkiye'ci dikarın hın herenin tampon çevikin ku da ku karbın koçberan lınava İran'ı bigrin evana bu kuji bimedden nişandan ku berjendiyen Avrupa ve Amerika dibi varide hevdun edgir yek dinci Kavkadın az kazın müeci beji bu kadinin çünkü heval komazcı baskır yani eğer ruhandına rejima İran etti khastın ve hezem bejayı hebe hezem bejayıcı diyare gelen İran'ı bu konu Kürtçite de hemu gelen İran'ı bu konu şöyle şarjınciyan azadici ve derfeta nişan de kubrasti gelen İran'ı karın tişteki vabıkın. Ve fakat düvi varideci baveri peviste. Çıma baveri pektaynır İrotişten kurdu Rojavay Kürdistan'ı Suriye kavmi prastici jali çıkandına baveri ve ezmoneki gerekmedini. Yani bir sala Amerikalı Wandera yek askereki hücbu bejay Suriye nali ev şeril dici daişi hemu PKK'nin kaide ve edina biriya Kurda ve meşant u Kürtçi siyaseteki baştan berxu
bu hemû gelin Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê be bi rengekî pêşketirên gelek mezin pêkanîn lê taliyê tombarekekî şand wir û biriya tombarek û Tirkiye be li wan dere gelek alozî derxist ku hêjî ew alozî ji holê ranebûye ku em van ezmanana bir bikin divê rastî jî çaşiyekî mezin derkeve holê. Fakat rastiyekî din jî çi dibe bira bi rengekî mecbûrî gel pêk ve ji bo siberoja xwe, ji bo azadiya xwe, ji bo demokrasiya herêmê kar û xebatê xwe bidomînin. Ew derfet heye û bawer dikim jî di pêşerojê de jî ew derfet wê zêdetir jî bibe. Çünkü her çi qas em bêjin rejim ser piya bijî li Îranê rejim zextekî pir mezin xwariye, zerbekî pir mezin xwariye û di nav lawaziyekî mezin de yê. Dibiya em vê yekê jî bîr nekin. Kom ez pirsam niya dawiye bila ji bo te be niha te jî û heval fehîm ji hinekî qelawiyekê kir ku di wextekê bi vê awayî de bi taybetî ji bo parastin û hem li Rojhilatê Kurdistanê û bi awayekê giştî yekgirtina muxalefet nekesin ku weke muxalefet xwe nîşan didin lê zimanê wê jiyên rejima Komara İslamî tundtir muxalefeta serekeya esasiya Îranê xwe bikin yek û bi vê awayî bikarbin vê rejima Komara İslamî têk bibin. Niha di halê hazir de di rewşekê weke îro de ku ev rejima Komara İslamî birîndar bûye û te janî ziman bi awayekî hovane êrîj dike û gefan dixwe taybet li Rojhilatê Kurdistanê. Pêkanîna êrişeke bejahî an guan bêjin hêzên parastina civakî pêkanîna şereke bi vê awayî li dijî vê komarê dema wê ye di cih de ye bi taybet ku herkes komaz bibûre bi taybet ku herkes stratejiya hêzên Rojhilatê Kurdistanê ya di nava van çil rojên derbasbûyî de bi serkevtê pênasa dike. Bine Partiyên Rojhilatê Kurdistanê yanî dan xuyanîkirin rastî stratejiya wan taybet heye ne milîse kesekê ne çekdarê kesekê ne kesektarekî wan heye ji bo azadiya Rojhilatê Kurdistanê çar dikin. Eger qerara fênekî bêdan ji bo parastina Rojhilatê Kurdistanê heye. Wî hevalê min yanî ziman yanî gelemê kul de Rojhilatê Kurdistanê ez bûna wan heye rojava berçawana heye yanî dîtin ke Amerîka du car yanî bi çi awayekî wisa soz de xwe pêk nanî pişta Kurda berda ji ber wê ye ew ke heye ana wekû gelê Kurd gelo min dibêjim wekû Kurd nasîneke heye ana li Rojhilata Kurdistanê amadekarî heye rastî yanî bo rêxistinkirinê gelekê çün xelk tecrübe û ezmûna wana heye yanî şayet bêjim pir rehet heye lê em divê bizanî li welatê li bajarên dî li parêzgehên dî netewên dî gelo wana jî heya çi qas ya wana hanî gelemê belûçî wana jî hazirê wana heye هن ولی ازمان وانا کیمه بس حاضری وانا که بس نتوی دی راسی نخواستن یعنی وی هزینه بدن یعنی و چون چار یعنی کم وقتی وانا چی اپوزیسیون کی وانا راز لیدر کی وانا سرکت تنه لیدر وانا سر پر دیکتاتور پیشی ایرانی که رضا پهلوی که لامریکا رو نشتیه 40 سال بره به میلیارد دلار برای همین وقت خلقی دزی بری امریکا جیان خود که اوسا انا اتیه بود فازی به بود گره سر تخت دستان به عینی ذهنیت ام دید راسی وانا حمید بس اوسا درو براسي تشتكي وانا سن عدتني بدوي انا مدبينين راسي وضعي كان هي طيبت شنو ايراني طيبت مليكي وهي جغرافيا كي موزايكيه بتلشنه توفيق دي بدوي اگر يزن بزاي هبه دبي حمي علي همي نتو بكارمي كالب يعني اگر بخوازم بس بندوال كردابن او زحمه الراسي شن انا جي رسمي حتى مصابو يعني حتى بر خدای روجلات کردستان جبل دبی اگر در دور ایران لهمی بین ویچ چه گلی کی رحده و باوری ما تهران گلی کی اساسه یعنی قسمت تهران و وی شریعه گل باجرن سرکه دست بکر گلی کی آسان چه دوله باوری ما قناق دوم ابي هرشه که دست بکر به هرشه بجاهیه و این هرشه دی آسان نابه با کمال اسلامی یعنی چون راسی عسکر وجه او باوری و نمایه برجی و انا همین باید پرس و فرماندار و انا همین اتنه کشته انجبه باید هم دبه بنده بین چون ایران پروبلمی باید آبودی کلک چه باید کریز پرمزنه کریز انرژی کریز کهربای کریز غازه همین کریزا انا کم باید و ایران نکرده به باوری ما بکرد به کنترول وان کریزا بکر و کسین یعنی مهن بورید اجاری بیدی سن هلدان چه دبه بله کماز شعوازی اولی میر روزنامه‌وان ج سوئیسری به مرامده بو کماز جبوان نرخاندنان گله سپاس هر هبی سپاس
و هر واه حوالی میر روزنامه‌وان فهم اشک جه بروکسل به مرا آماده بوم حوال فهم جبوان خانه تجی گله سپاس هر هبن طبعا بله بینرین هجام جل ورد گیجین داویا خلقا خویا دومین ساعت دومین آب برنامه روشف داود بیجین حتی جارک ادم بین پیشیا و ببینن دنابا خیر خوشیه ده هر شاد بختار